Ассаламу алейкум, достор, мекендештер. Обзорда Тиволь автоунаасы 2019 жылы объемы 1.6 дизель түсі белый жемчуг арзан бада сатылат. Кореядағы бағасы болғаны $5600. Сыртқы состояниясы жақсы, достор. Технический абалы сонын текшергенбіз. Титан дискада баллондордун состояниясы аябай жақсы. Столпы жана фара таза, задний камерасы бар. Салон ичин чогуу көрсөк, салон ичи аябай жакшынакай экен. Таза, аябай жакшы айдалган машина. 4 айнек электро көтөргүчтүү. Машинанын пробеги 130 000 километрди. Коробка автомат, монитор бар, кондиционер бар экен. Салон ичинде чийикте сызыктары жок. Көрсөңүздөр болот. Бүт бар, таза жана идеал.